Akasban Imphal Nayani Devi na pau pajari ahan bada maru oiba pau All Manipur Working Journalists Union amjuling khat khibagi nipunipan chubam mapok monumit ngasi pangthokli Raja asida hujik pawada COVID ki vaccine dose la kontrahani thoi lising taram doi jamapan marphudra mari kapkhre Grihamantri Amit Sahana Hairi English ngani kunmari pawada kendrana awang nongpok lamdamda lairibang amkwagi jayatnaba sing loisinaba hotnari amasung Pradhan Mantri Narendra Modi SCO mifam yaunabagidamag Uzbekistan ki Samarkanda thungkhre All Manipur Working Journalists Union amjuling khat khibagin ipunipan subam mapok monumit ngasi pangthokli Imphal gi Manipur Press Club ta pangthokpa thauramda Works Mantri Govindas Konthaujam IPR Mantri Dr. Sapam Ranjan Editors Guild Manipur gi President Khogendra Khomdram amasung amjugi President Wangkhemsa Semjai Sarukyari ngasi gi thauram aduda laikhidraba paumi singi maphamda ikai khumnaba utli Raja asida hujuk phawada COVID ki vaccine dose la kontrahani thoili sing taram doi jamapan marphudra mari kapkhre masigi manungda ahanba dose da lak tara taruk lising kontrahmapan chamri subna ama ani suba dose da lak taram doi lising tara tare chamri kun amasung precaution dose gina lak ani lising yang kai tare chama khumphudram doi ni ngasi goina hujuk phawada vaccine dose ahum kapkhre Amaromda Manipur dangarang COVID ke anoba case manga thengnakhi mioi mata sikhi bagi paulete raija ge haksal bibhag na ngarang thopa cherol amada hai ngarang COVID ke sample chahum yang kahini thoi test tawbada mioi manga adu positive oiba thengnakhi bani masi tharaga hujik phawbada raija sida COVID positive oiba apunba masing lak amali sing kuntramapan chatet humphudani pan sure Tamenglong District Headquarters amadi kai fundai gi marakta leiriba lambi gi phibam ka hena phatre hari nong hek subaga lambi asida gari chatok cha chinda chawna khudong chadaba mayoknare miyamna khongna chatpada su khudong thiningai oire hari maram aduna mari leinaba singna lambi asi athuba matamda sembinaba Tamenglong jila gi miyamna appeal tawri BJP President JP Nadana Hairi Pradhan Mantri Narendra Modi gi lamjing makhada laibak asi khumang yangna chawkhalak liba si Nagaland miyam amasung laibak asi gi mipung khuding maki achauba khudung chaba amani Nagaland gi numin ini gi khongchata raja du ta leiriba Sri Nadana ngarang Wakha jila da pangthokpa miyam gi mitin amada wangang bada hai laibak asi chawkhatpagi lambi da manglom da changsiliba sida Nagaland chu yauri Sri Nadana hai sarkarna laibak asi chawkhat hanbagi Romdom lepchaba ngamba atma nirbhar bharat oyanaba achetpa phirep amaga loinana thabak paikhatli mahakna hai malemgi chawkhatlaba leibak kaya COVID-19 gi laichal antehna ngamdraba matamda Pradhan Mantri Narendra Modi gi lamjing makhada leibak asina mioi koti chama kunthada COVID vaccine dose ani kapthok handuna laina asi mai pakna lantehna ngamkhi Sri Nadana hai ngachidi Bharat asi COVID-19 gi vaccine leibak asi gi mioi singda kapada natana malemgi tongan ba leibak chamada vaccine maitri program gi makhada COVID ki vaccine supply tawba ngamba leibak ama oire tabiriba pau si Akasbani Imphal dagini Kendra Sarkar Assam Sarkar amasung Assam gi Adivasi gi lalholup nipanga nakal ahungi oiba santi gi yana warol sahi tawnakre yana warol asi kendra gi Mantri Amit Shah yauna ngarang New Delhi da sahi tawnakhibani Assam da leiriba chabagan da tabak suba mioi sing amadi tribal group singi jahi kaya leiraklaba wathok sing loisina ba pandam da yana warol asi sahi tawnakhibani Yana warol sing asida yauriba tribal group sing adudi Birsa Commando Force, Adivasi People's Army, All Adivasi National Liberation Army, Adivasi Cobra Military of Assam amasung Santhal Tiger Force ni
Yana warol asina chabagan sing khongjel yang na chakhwat hanabagi dama Tribal Welfare and Development Council ama lingkhatpa su yaragani. Yana warol asina awang nopol lamdamgi oina ऐतिहासिक ओइरबा नुमित अमनी हाइना पल्लदुना श्री साहना हाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लमजिंग मखादा अवांग नोपोक लमदमदा हेना चौखटपा अमदी शांति लेहनबा होनबदा अखनबा मीटिंग थमली महांगना हाई लिसिंग अनि कुनमंगा फावगी मनुंगदा अवांग नोपोक लमदमदा लालहौबगी समस्या सिंग लेतबा लमदम अमा ओहेनबा पांदम थमलीबा असिदा खोंथांग असिना अचौबा मतेंग ओइरगनी Sri Sahana Hai English Hingani Kunmari Pawi Manunda Kendra Sarkana Awang Poklam Dam the Lady Ba Namkagi Jay Number Singlu Sinaba Hotnari Tauramdo das Haruk Yak Hibarai Him Kimantri Himanta Biswa Sarmana Hai Yana Warol Asina Tribal Kanglup Asida Samazi Oiba Achumba Masum Makogi Razniti Hak Panganba Ngamlagani प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एसीओ मिफम यावनाबगीदमक उज्बेकिस्तान की समरकांदा ngarang numidang thungkhre मिफम असिदा लमदम लमदंगी ओइबा अमसुंग मालेमगी ओइबा वाफम कया खनदुना ऑर्गेनाइजेशन असि हेना पक्तोक चौथोक हनबा भारत का अतई एसीओ लेबाक सिंगा लंबी थोंग ललोल इतिक अमसुंग टूरिज्म हेना चौखट हनबा यावना वाफम कया खनगनी मिफम असि समरकान डिक्लेरेशन सही तौनरगा लोइसिनगनी एसीओ की कुन्निथोय सुबा मिफम असि याव चटपदा प्रधानमंत्री ना लुचिंगबा कयागा तोंगान तोंगान उनगनी मिफम अदुगी तुंगदा रशिया उज्बेकिस्तान अमसुंग ईरान की लुचिंगबा सिंगा वारी सानगनी एसीओ की रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर की हौजिक सभापति ओरिबा भारतना एसीओ की अतई सदस्य सिंगा काउंटर टेररिज्म की लमदा हेना तेंगबांग पिनबा वफम कयासु मिफम असिदा खनगनी भारत तलैब रशिया के एम्बेसडर डेनिस अलीपोपना हाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमसुंग रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उनबदा लेबाक अनि की मरकता ngaksel अमसुंग मिलिटरी की तेंगबांग पिनबगी मतंगदा वारी सानगनी मदुगा लोइनना लुचिंगबा अनिना इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ललोल इतिक सेंट्रल एशिया की लेबाक सिंगल ललोल इतिक तौनबगी वाफम अमसुंग इंडो पैसिफिक लमदमदा हौजिक ओइरिबा फिबमगी मतंगदा कुपना खनरबा याई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लौबा कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रांस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट क्यूट यूजी लिसिंग अनि कुनिथोई की फॉल लौथोगले माहिरोई सिंह परीक्षा की फॉल ऑफिशियल वेबसाइट cute.samara.ac.in दा येंगबा यागनी परीक्षा असि लेबाक असिगी शहर चनी यांखै मापन अमसुंग मपालमगी शहर तरादा चही असिगी जुलाई 15 दगी अगस्त 19 फावबा तांकक तरुक थोकना पांगथोखिबनी कुमसी चहीगी ओइना परीक्षा असिगी दमक माहिरोय लाख 13,000 रोम रेजिस्टर तौरखी अदुगा पुन्ना माहिरोय लाख 5,000 हेनबना परीक्षा थाखी CBI na West Bengal Board of Secondary Education की हाने के प्रेसिडेंट कल्याण मोई गांगुली के समगा मरी लेना फारे श्री गांगुली की मथक्ता राज्य की तोंगान तोंगान ब स्कूल सिंगदा ग्रुप सिगी स्टाफ लोबदा अतोप मियोय खरगा लोगतुना तुना खुदोंग चाबा फंगनबगी दमक मतिक चादब मियोय सिंग हापके हाइबगी मराल सीरी फारब मियोय अदुंगासी कोलकाता की अलीपुरदा लेबा CBI की स्पेशल जज की कोर्टा पुथोकनी बेंगलुरु एफ सिगा मुंबई सिटी एफ सिगा दुरान कप फुटबॉल की फाइनल दा थेंगनारगनी फाइनल था सिगी तारानिपान नोमाइजिंग नुमिता कोलकाता की विवेकानंद यु भारती किरंगन स्टेडियम दा सानगनी ngarang sanakiba ani suba semi final match ta बेंगलुरु एफ सिना हैदराबाद एफ सिबु पंजल अमा सिनो दा माइथिबा पिदुना फाइनल चंगखिबनी केंद्र की रोड ट्रांसपोर्ट अमसुंग हाईवेज मंत्री श्री नितिन गडकरी ना मध्य प्रदेश की ग्वालियर दा लुपा कोटी 1995 चंगदबा नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट सिंगी जात्रा हुनख्रे अमसुंग संगाख्रे हाईवे सिंग असिगी अपुनबा असांगबासी किलोमीटर चनी कुनिथोइनी थौरमदु द वांगांगबद श्री गडकरी ना हाई ग्वालियर शहरदा मलेशिया के स्टेट ऑफ द आर्ट न्यू टेक्नोलॉजी की मतेंगना एलिवेटेड रोड सिंग सागनी श्री गडकरी ना हाई आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लेन तरुक लैब लंबी असिगा जमुना एक्सप्रेसवे का समना हनगनी अरोइबदा मरुइबा पाव अमो All Manipur Working Journalists Union Amjuling Khatkhibagi Nipunipan Suba Mapoko Monumit Ngasi Pangthokli
राज्य असिदा हुजुक फावदा कोविड की वैक्सीन डोज लाख 19,13,9,934 कापख्रे गृह मंत्री अमित शाहना हाइरी इंग 2020 फावदा केंद्रना अवांग नोपोक लमदमदा लैरिबा ngamkhoi जयनबसिंग लोइसिनबा होनरी अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ मिफम याउनबगिदमा उज्बेकिस्तान की समरकांदा थुंख्रे पाउलुजरे।